Ku kambisisa vuswikoti bya yena bya ntirho swi sungule hi ku va Maya a angela xivono xa yena loko u hlawuriwa eka xivange xa muavanyisinkulu. U hlamusele hi vuenti ntokoto wa yena eka vululami xikan'we ni le ka vurhangeri. Maya u hlamule swivutiso mayelana na rimbewu ra yena laha a nga tshikeleli leswaku mitirho ya yena hi yona yi vulavulaka. I'm not here simply because I'm a woman. I'm a judge, a worthy judge, I think, and I've proven myself over 22 years. And the fact that I'm very important that I'm a woman, of course, but it's just one of the. I'm not good because I'm a woman. I'm just a good woman judge. Eka lava nga n'wi tiviki Mandisa Maya i mabulangela eka xiyenge xa vululami. Hi un'wana wa vaavanyisi vo sungula va xisati eka khoto ya le henhla ya Eastern Cape. Maya i manana wo sungula wa muntima eka khoto ya le henhla ya apeli. Kusuka kwalaho u ve xange xa president wo sungula wa xisati wa khoto leyi, naswona u vuye a va president wo sungula wa xisati wa khotonkulu ya apeli. Ku hlaya i ku twa ku xurha. Loko u thoriwa tanihi muavanyisinkulu u ta va manana wo sungula ku khoma xivandla lexi.